kuzolunga, kuzodlula kuzofika isikhathi sokujabula. Wala bafethu, shabu kunjani? Ngithembe ukuthi ni-grand, ngithembe ukuthi niyaphila. Makuthi-ke usanda kusijoyina kule channel, ngicela wenze nje okulungile, ulike i-video, usubscribe kwi-channel. Okunye okubaluleke kakhulu ukuciphisa i-notification bell ukuze uthole ama-notification each and every time mangiposta i-video. Bafethu, Orlando Pirates siwabonile-ke ama-new signing okubikwa ukuthi Orlando Pirates abadlali esibasayinile noma ingakakwenzi kwa-official ukuthi ibasayinile. If ngithi official ngikhuluma ngokuthi Orlando Pirates mhlambe ikwenze kube public, ikuveze nje ukuthi lo mdlali sesimsayinile from yiphi iclub. Bakhona-ke bafethu bawu-5 or 6 ngaphasamba balapho nje, oSihlenduli, oNemndajela, oKabelo Hositsile, njalo njalo. But bafethu kune-vacant esiyaziyo kwi-Orlando Pirates ukuthi isekho. Ngicabanga ukuthi amehlo athe njo ekutheni ubani ozongena kuleyo vacant. I-vacant ka-coach we-Orlando Pirates Jose Rivero uhambile waya kwi-Al Ahly, then kune-vacant ka-coach kwi-Orlando Pirates sinomandla Ncikazi njengamanje oyi-interim coach oyibamba njengamanje. Mhlambe i-Orlando Pirates besingayibona im-appointa as i-head coach, kodwa engingakusho nje njengamanje kwi-Orlando Pirates kune-vacant ka-coach. So bafethu baningi o-coach abalinkwa kwi-Orlando Pirates, singabala uPitso Mosimane, nangulo coach lo waseGerman bani Marco Rose nje baningi. But bafethu kuno-coach engicabanga ukuthi uyena okuphosibule ukuthi Orlando Pirates imsayine, uRhulani Mokwena ka-SABC ngesonto eledlule uke waphawula-ke mayelana ne-position ye-coaching kwi-Orlando Pirates. Wathi kwi-Orlando Pirates engakujabulela ukuyi-coach since kwibhakabhaka kusekhona abadlali abasesenhlizweni yakhe uRhulani Mokwena. Waze wabala nomphathi we-Orlando Pirates u-Ivan Khoza ukuthi uyamhlonipha and kuze kube manje basanayo i-communication between yena no-Ivan Khoza. So bafethu-ke eyingenayo njengamanje already i-Pirate isile kuRhulani Mokwena ukuyoba ne-conversation yokuthi azothatha intambo zocoacha kwi-Orlando Pirates. Namhlanje osukwini namhlanje kumhla ka-13 kuJune uLosihlanu i-Orlando Pirates-ke ama-scout akhona kuthiwa-ke bahlanganile ne-agent uRhulani Mokwena angaphansi kwayo ekuthiwa i-JDR Consultant. Namhlanje-ke babe ne-meeting kubhungwa yona le ndaba yokuthi-ke uRhulani Mokwena azothatha intambo kwi-Orlando Pirates. So bafethu amathuba asemaningi kakhulu ukuthi uRhulani Mokwena acoache i-Orlando Pirates kule season ezoqala. Ngeke ngezwa kuthiwa ne-Pyramid yase-Egypt nayo kuthiwa-ke iyamfuna uRhulani Mokwena, kodwa ngendlela engibona ngayo since uRhulani Mokwena naye enothando locoacha i-Orlando Pirates and vele already sekuneyingxoxo, ibeke kanjalo njengesizulu ukuthi sekuneyingxoxo between i-Orlando Pirates noRhulani Mokwena. Lokho kwenza kube possible ukuthi uRhulani Mokwena simbone next season ewumqeqeshi we-Orlando Pirates. Drop i-comment kwi-comment section ungitshela ukuthi wena ubona kanjani uRhulani Mokwena, ngabe u-right for i-Orlando Pirates okanye cha. Yes, yena uke wayicoacha i-Orlando Pirates phambilini, ngaleso sikhathi ayizange yenze kahle, kodwa kumele singakhohlwa ukuthi uRhulani Mokwena ucoach owaziyo umsebenzi wakhe. Ahlangabezane kwi-comment section, ungakhohlwa ukulike i-video uphinde usubscribe kwi-channel ma ungasubscribile. Okwamanje bafethu ngivumele ngithi bye bye.